Babe Mlangeni kule bangangati umntwana kaNkulunkulu Inkosi yomsibusise amen. Ngenxa yesikhathi sitawugijima ukuze ukuthi bengifisa ukuthi ngo 5 to kube inkonzo seyilungiselela live lenkosi. Kodwa ngaloyo mzuzwana nje lomncane sitawufundzisana. Haleluya. Sike safundzisa ngebunye kulamavikana lawa laphelile kokuthi bunye yini uma nibantwana bakaNkulunkulu kufunakala kube nebunye. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngokulahlekelwa, hayi ngokulahleka kodwa ngokulahlekelwa. Haleluya. Asibambene amabhayibheli ethu sivule incwadi yaLuka sahluko sesibili. Sitawufunza amavesi abembalwa 41 to 43. Funa ukukhuluma ngokulahlekelwa. Haleluya. Verse 41. Jesu asengumfana ethempelini. Batali baJesu bebaya eJerusalema minyaka yonke ngemkhosi yeliphasika. Kwathi lapho Jesu aseneminyaka le12 budzala, wahamba nabo njengekwelisiko lemkhosi. Kuthi sekuphele emalanga emkhosi, bantfu baqala bahamba babuyela emakhaya abo. Kodwa umntwana longuJesu wasala emuva eJerusalema. Batali bakhe bebangati ngalokho. Babecabanga ukuthi uhambisana nabonzanga yakhe. Ngakho-ke bathi mate bahamba libanga lelilanga. Emva kwaloko bacala bamfuna kubonzanga yakhe nasetihlotsheni tabo. Kwathi kube bangamtfoli base bayancandzeka bayawumfuna eJerusalema. Ngelanga lesithathu ngiyabonga sisi. Funa ukukhuluma ngokulahlekelwa. Haleluya. Sithola la kokuthi batali baJesu kwakuthi njalo ngeminyaka kwakukhona umkhosi lebe bawukhuphukela bawuyele eJerusalema. Haleluya. Uma sifunza la bakhuphuka baya eJerusalema iminyaka Jesu mhlawumbe wayengakatalwa leso sikhathi. Kwathi ngalelo munye umnyaka bakhuphuka babuyela khona eJerusalema. Unina kaJesu adethwele yena Jesu. Makafike eJerusalema kwabathi insuku tokuphela kwakhe tokuthatha ithwale wambeleka uJesu. Baphindze futhi babuyela ekhaya sabelekiwe. Bebakhuphuka futhi njalo banaye baye khona eJerusalema. Babuye futhi naye babuyele ekhaya. Kodwa ngalelinye ilanga bakhuphuka baya eJerusalema. Uma babuya eJerusalema azange basabuya naye Jesu. Wasala emuva. Uma asele emuva Jesu kwakukhona into lebeyibalahlekele. Lento lebeyibalahlekele bekunguJesu lebatali bakhe. Kwakungakalahleki bona. Kodwa kwakulahleke into lebebanayo.
Ngitokhuluma ngokulahlekelwa. Kulahlekelwa liyakulahlekela livangeli. Livangeli liyakulahlekela kodwa kungakalahleki bani wena. Kodwa livangeli lente njani lilahleke. Uma sifundza la, uma Jesu sasele eJerusalema, labatali bakhe bahamba nesixuku sonke lesinebantwana babo, kodwa bona umntwana wabo basasele kuphi eJerusalema. Bebacabanga ukuthi umntwana wabo uphakathi kwebantwana bonke, kanti umntwana wabo sowusele emuva eJerusalema. Uma bahamba, ngoba uma abantwana bakhala, bomake webantwana uyamuva umntwana wakhe uma akhala. Kanti uma bakhala le bantwana bakhala kwangathi kuyafana. Kodwa unina uyakhona kuhlukanisa ukuthi wami lo mntwana lo lokhalako. Ene mabakhuphuka baya eJerusalema ngoba beba nemntwana lomncane. Kwakukhona mhlawumbe lebe bakuphethele umntwana. Uma babuya umntwana salahlekile eJerusalema, mhlawumbe unina kwase kusikhathi sokuthi aphe umntwana kudla kwakhe. Kwatholakala ukuthi umntwana basamtholi. Lokuhle lenguthola kule bazalwane azange bambute kulomunye umntwana wabo, bamfuna bona phakathi kwebantwana. Uma bamfuna phakathi kwebantwana azange bamthola. Ngikhuluma ngokulahlekelwa. Lokube kuhle kubantwana kubatali baJesu. Uma babona ukuthi akekho umntwana phakathi kwale banye bantwana, bathatha sinqumo sokubuyela eJerusalema. Uma ubuka kahle namuhla, bazalwa bahambe balahlekelwa livangeli. Lathi uma livangeli lilahlekile, babuta kule banye. Bangabuyeli emuva eJerusalema. Babuta kule banye. Kungako utawuthola bazalwane, uma babuta kule banye, ababavumelanga kubuyela eJerusalema. Bathe asichubeke. Bachubeka livangeli selibalahlekele. Nkosi yomsibusisi. Ngikhuluma ngokulahlekelwa. Livangeli liyalahleka baba emakhathu. Uhambe nebantu lebanye lebanelivangeli labo lakho selilahlekile.
Kodwa lezukuthola kule batali lithe malilahleka labo azange balifuna kule bani batifunele bona bangalitholi leli ngilo labo babe sebabuyela emuva eJerusalem ngoba bayati ukuthi balithole eJerusalem bebahamba nalo balithole eJerusalem kodwa uma babuyele eJerusalem lafike lasala eJerusalem ngoba inkinga leyibakhona liyakhula livangeli kumzalwane uma selikhulile livangeli kumzalwane liyahlaka uma lihlakaka selithambela bese liyamlahlekela livangeli angeke lilahleke liseselincane kumzalwane lilahleka selikhulile kulahlekelwa livangeli gogotawu lingalahleka leli vangeli lakho bakuniketele linye ngokungaqapheli lilahlekile liyaqashelwa livangeli ngoba into lekhulako umise incane ayilahleki ngoba unina wemntwana uma mncane hlala setandleni takhe kodwa uma sokukhula uyakuyekela kuhamba hambe ngoba sokwende njani kukhulile angasaqapheli bese bayakutshontsha uyobunenhlanhla uma balitshontshe wakhumbula ukuthi ulithole kuphi wabuyela khona namuhla lilahlekile asisakhumbulanga ukuthi salithola kuphi sahamba neliningi uma uhamba neliningi so uze wamuthatha tingono takho wamunyisa lelinye livangeli lelingasilakho ngoba ubuyelanga eJerusalem bakhalile bantwana netingono takho talumela tafuna kumunyisa ngoba wakho umntwana sangekho wamunyisa lebanye bantwana so uphethe into lengasiyakho so umunyisa yona lisasilo wakho lakho likulahlekele inkosi yomsibusise amen